khovel hian thuruk athup hlen thei lo kum sang tam tak chung tui thuk tak hnuaia in phum to man lai khopui hlui le lung in thim tak tak te chu kan mit hua ngei aron lang chuak tan ta khovela lui pui poimo ber pakhat Euphrates lui chu akang meka he lui akang rol hian archaeologist lam mithiam ten mak anti em thuruk te chau aron lang chuak lova bible rilok na ngei mai hun nung chin chia na lian tak chu khovel ma aron in phar me kani engwanga he lui pui hi kang nge ani a eng tharau thu cha nge he thila hian in phum voin hian Euphrates lui thuruk le I tharau himna tur kan bi chiang don ani Euphrates lui pui hi mihring te chanchina lui pui poimo ber pakhat ania Cradle of Civilization mihring pian tir na mun ti hialin an vua thin Genesis bu atang to in he lui hi Eden huan atanga luang chuak lui pui pali te zinga pakhat ania mihring tam tak tan nun na petu ani bok ma se tun hnuaia thilmak tak a thleng ta kum sang ni som ni panga le sang ni som ni paruk chunga khovel boruak in thlak danglam le ahnar lama dam lian tak an siam te awangin he lui pui chak tak hi atui akam tual tuala mun tam taka lui mong chu mu thein alang chuak ani he tui kang hian sum don na le in biak po na chau ati boi lo kum sang tam tak liam ta a hriat to lo thuruk aron phar chuak ta tlat mai lui pui akang cha tak zel awangin kum sang thum zali zet kal to a in phum man lai khopui hlui zakhiku Bronze Age City chu tui hnoi Aṭangin aron lang chuak le ta ani archaeology lam thiam te tan chuan he khopui hi rangkachak ai po a hlu ani hialang ma se chu aya makle zok meter luti boy bertu chu The Dungeons of the Euphrates lung in te anti hi ani lui mong hnoi lungpui kara hian lung in emo mun thuk tak pan na kong khar tunnel hriat ngai mi lo aron lang chuak ta tlat mai social media le mun sang sanga he lui mong atanga Thir in Hnuk ri le Thawm mak tak hriat tur a om thu thang anasa hle a mithiam then khat chuan heng te hi man lai bu da that na mun grain storage emo antia ma se alandan ero chuan thil eng emo phuar na mun thim tak in kalpo na ang em ani he thil hian bible in vantir kautloto Euphrates a phuar mekte asoi kha akok thei mai angem he thil thleng mek hi bible a hian fia takin alo in ziak to a thupuan bungsom paruk chang som pani a chuan tin aparuk na chuan aberbu chu tuipui Euphrates a chuan alei bua a ti chuan ni chuan na lam atanga local tur te ta na kong chu peisa alo ni theinan atui chu akang chatta a ti kan hmu man ata to Euphrates lui hi inven na him tak ania sipai rol tan zo mai a har thin ma se tui akang cha ta ka chuan chu khwanu din ral laka an him na chu atop ta a sipai le ral thom kalnan kongpui thatak alo ni ta zok ani Russia le China ten Middle East anron lu chil rol hian khovel thu nei na chu khothlang lam Aṭangin khochak lama ain son mek tina ani hei hi bible in ni chuana lam atanga lal local tur te ta na kong chu peisa alo ni theinan ti alo soilok thutak khovel kalphung in khlak danglam thut na chu ani thupuan bungkwa changsom pali sompanga a tihian ain ziaka chu o chuan vantir ko parukna totorot keng hna chuan Euphrates lui puya vantir ko pali phuar te kha phel ro atia ti chuan chumi darkar le ni le thla le kum atan chuan mihring mun thuma thena mun khat ti hlum tura buat sai to vantir ko pali te chu an phel ta a he lui pui kang mek hian tharau lam thu cha hlo om tak akeng tela bible chuan Euphrates hnuaia hian vantir ko pali an chua hun a thlen huna phel tura phuar mek te anom thumin hrila lui kang zela thuruk aron lan chua hian chung vantir ko phuar mek te phel hun chu anai to emni mihring mun thuma thena mun khat thi na thlen tur hian heng tharau sual pali ta hi phel an ni trep to em bible a hian pathian hian sual na le tharau sual thil ti theina hi aveng reng thina Euphrates lui hi man lai atanga ramri ani a chutiang che chuan tharau lama po tharau lam ramri ani
lui akanga ataka ramri amlo a in kalpo theih ang hian thlarau lama ramri a om to lo tina ani thlarau sual pali fallen angels tan khovel ron ti boina hun a in hong don tina ani angem hei hi thlarau lam thil ani luipui akang mek hian thlarau lam in do na lian tak tur dokan a in bot sei mek tina ani he thil hi thil maksat le ani lo pathian thil lok thlenna kan mit hmu'a ron thleng mek ani zok ma se thian du tak he thil kan zir mek hian kan thin lunga zo na pakhat aron siam nge yang luipui akang cha mek rual hian mishing ta hian pathian kan mamo na le ama kan trina hi kan hlau mek ani longmo Euphrates tui akang ang hian i thlarau hi aro ve mek em mathaya bungsom paruk changsom ni paruk a chuan mi in khovel hi apumin nei sila anun chan si sila atan enge sotang ani lole mi in anun aya enge apekang lal iso hi tui nung ania he khovel hian Euphrates tui amamo lain i thlarau ero chuan tui nung lui iso amamo zo kani lui pui hi akang thei ma se pathian khongai na lui ero akang ngai lo he rilok na lo thleng mek hian sim na thin lung nen lal iso lam hoi turin ako mek chani hun kan nei tlem to zia hi kan thil ti le kan nuna hian alangem nowa hun lai po khan mitam tak chuan ro asur ngai lo ti in an nui zata ma se kong khar ain khar hnu khan atlai to ani voin hian heral kheldar shillok na arik mek lai hian inun engtin nge in bot sei vele Euphrates thuruk lo lang chuak mek hi khovel ta naral kheldar ania pathian hian shemna athlen ma in hriat tirna min pe ma sa fo thin he lui pui hnoi thuruk lo lang chuak mek hian khovel ro puina le nom sakna hi alaral vek don ani ti min hriat tira kan himna om chun chu Isu Krista chau ani kan tharau nun kan entik angeia kan nun kan sim that angeia ni Euphrates lui kang hian pathian do theina hun atop nai to ti min hriat tira he video hi thilmak ennan chowa mang lovin inun herdang lam nan le lali su inei len dei lo in en fian nan mang nge yang che Euphrates thuruk hi amu nom hle a ma se apon lam thil chau ni lovin i tharau himna tur hi vong rengang che pathian hian inun amang du'a ma ni zon zona kan boina khovel boi to taka hian mitlem te tal hne na po chanchin tha ishil kha lalpan adu ani he video hi i hlok pui ani chuan like le share kha lo metla i thian te le chung te pathian lama hroinan i mang thei ani comment lama ingai dan lo tar langla Euphrates lui kang mek hian Bible hrilok na athlen iringem channel subscribe lo ini chuan subscribe a khan lo met ve ngei bukla hetiang thupui mu nom le thuk tak tak hi kan ron chop chuak le zel don ani pathian in mal som chero se